ولی هلبجارتنین ترکیه چارده گولانی دنه در دوران محکی هنگ زیاده ترمایه دنگ درین کرد تیگوتن کو یک عالی کرند به هلبجارتنی ده هم بزانبن هلبجارتنین ترکیه و گرینگیا دنگین کرد لگل مافناز و شروکاری سیاسی صدق زیلان جه دیاربکر هم دی بگرن دستان سلاو بوده که صدقی نها دنگ درین کرد تیگوتن کو یک عالی کرند به هلبجارتنی ده گلو ده جوی روشه سودکش کردان را درکبی درفتکش کردان را درکبی تی چه واده بینه؟ Yani guhartine ki jiboy Türkiye baştı bu, jiboy Kürdan zi, jiboy Rojava, jiboy Derodor zi, yani herkesi alakadardı ki ev helbijartın. Yani haremi devlete İran'ı bigre hatta Kürdistan azat, hatta Rojava, mesele Suriye, yani AKP iktidar be, CHP iktidar be fark heye. Beli. Fakat CHP'zi Hüserin'ine yani geridayı CHP Deva, Gelecek, Saadet Parti denzi koalisyona yani her dualizi koalisyona AKP'm beşin o koalisyona CHP Kürzi Alikin yani HDP geridayı vi zihneki parti behiz bezi yani Çepe Türkan hene çen Ali Kurdanzi hevra blokekiye, evzi blokekiye. Fakat bloke mezin CHP ve AKP'ye. Yani çava 2002'da AKP bu iktidar Türkiye'de gaveki mühim bu. Ana eğer Erdoğan venda bike, AKP hükümeti yani Piraniye Meclisi venda bike, yani 20 sal şunda disa guartinek mezin jiboy Türkiye o harimi yani ihtimal heye. که است که نها گوا گمرول روشه تماشد که وینه ترکیه دگری بردستان نها دو اتفاقی مزن اتفاق جمهور اتفاق ملت اتفاق که دو آزادی گو هدف جی دناو دیانجی سرکشی آوان دکن yani به کلشتارولو لا هفدیتن کرن هلوستاخ صبح قوی دست نشان بکن جبو هلبجاتنی ده حق هدا پارجی ku dengin Kurd verdi gire potansiyela dengeyi Kurdin او جی پیشگیریا رجب طیب اردوغان سر کوماریه داد که اون نزدیکی دنابلیستا آک پارتی دشی دی بشتاری حلبجارت نام ببه گلو اف یک دگاری سودکش کردان را ببینه یانجی کرد گر اتفاق کیوان بخواه بانه نرخاندنا تچیه دوی در Yani Kürt eğer یک blok به جبویوان مصلحت کردان daha baş bu. Fakat ve ravşeda HDP barajı derbazdı bu. Hudapar tengasyavi hayal nikare barajı helbjartını da derbaz ki ittifaka ve AKP jboy maslahata yani Hudapar'ı başa yani Hudapar meclisi de temsil be Ali kedin Ali Kurdan çıka meclisi de juda Kürt temsil be avkas başa zaten parti Ankara'da Kürt henen yani yani Kılıçdaroğlu ev bu zaten seroki CHP Kürt Dersimiye ev bu Kürt'e fakat parti Kürdan Hudapar HDP Hakpar se partiye me hakkı helbjartını dest kıstına yani gor proseduri ev mevzuatı Türkiye خوازیا هر سه پارتی ما یک بلوک داجی بگرتانا فقط او نچو سری فقط دیسا Hudapar eğer bir şekle ki yani bir dili mebezi eğer temsil be namzeti ve meclisi daha hebben ez bavarım ki gor programı jibo Kürdan başa ki programa xo evzi qase HDP Kürdeware dibêje zamanı Kürdi be zamanı fermi zari Kürdan bira be Kürdi perverde bin bira civak azad bin siyaseti Kürdan yani peyva Kürdistan'ı da per tişte giring dibêjin her çuqas entegrezi yani entegrasyon ev bike müdafaa bike jibo Türkiye fakat
asimilasyon hemberi asimilasyonu derdik ve Hüdaparî be zelal yani programı zelal ve meselede. كيف ستخنوها تيغوتنكو دناف بين HDP وCHP de yani hen lehevhatinin lipişt perde yançı yani ev vaki gotin gotin li her vaha bi taybeti Kemal Kılıçdaroğlu CHP jî diyar dike ku de asoyeke nû rewşeke nû bo Türkiye ve bikin de refahê demokrasiyê bînin Tirkiye yani ev gotin ittifaka milleta girêdayî pirsa kur cî wisa dibêjin pirsa kur dem dê bînin parlamentoyê û di parlamentoyê de jî çareseriyê jê re bibînin. Pirsa min ev gelo ittifaka cumhur hîn mehek maye mehek û heftiyek maye kekê sidqî dikarê ittifaka cumhur di mesela Kurd de ku Recep Tayyip Erdoğan vekî kesekî pragmatîk tê nas kirin di mesela Kurd de gav nabavêje ku ne çaverî kirîne. Di çawa dibîne? Yani ana sê meselê me heye. Yek meselê HDP û PKK ye, yek meselê Kurd ye, yek meselê Kurdistanê ye. Meselê Kurdistanê ana yani zêdeyê kuvvetê Kurdan e. Anca tiştekî beynel milele yani meselê Kurd piranî dîsa Kurdê Bakurê Kurdistanê ew Tirkiyeyê meselê wan ana me got zimanê Kurdî bibe zimanê fermî zarûyê me bi zimanê xwe perwerde bin meselê esasî ye. Ew ji rojevê de hene. Yani tiştek HDP dibêje meselê HDP çi ye? Yani gerîdayê tabii meselê Kurd e Kurdistan ye. Fakat ew meselê qeyyûman yani şarederî ki hilbijartinê da neticeyê da destê HDP girt hükümeta Erdoğan û ana giş vazifeya avêtin qeyyûm tayin kirin yek mesele ev duyemîn siyaseta Kurd piranî wan jî zaten HDP siyasetmedarê HDP'yi Demirtaş bigre heta ew din du herhalde baluken ew bû tahliye bû yani bi hezaran kadroyê wan eyme em wisa bêjin eyme em biraderê hevin ana zindanê da yek ev e duyemîn me got qeyyûm e siyemîn siyaset azad be ana zemîna siyasetê parî teng bûye yani merûv azad nikare siyaset bike tengasî mezin e fikr û ramana xwe jî merûv nikare serbest bêje Tirkiyeyê yani nîv diktatörî heye bêhuquqî heye adalet baş nameşe gor standartê Yekîtî Avrupa gor standartê ahimê mesela ahimê karar da go Selahattin Demirtaş û ew din berdin berne da mixabin yani ew ta'dad dibînin geyr ji Kurdan jî hene fakat en ziyade Kurd ta'dad dibînin piranî jî ew jî hêzê mezin HDP û derûdorê wan. Keksit di deka davî de dikarê ittifaka cumhur di mesela Kurd de gav bavêje. Yani bir rastî malumat gerek hebe merûv ebêje çi difikirin çi ew dikin em nizanin yani gor qenata me AKP dawiye Erdoğan jî 20 sale tiştek heta ana kiriye yani dîsa nikare vegere ew 10 salê berî ew Rêvajoyê çareserî mîna wisa pîlan. Belê ne bawerim yani. Belê. Çünkü neyartî da epey sînor derbas kir neyartiya Rojava ew meselê Afrînê ez ne bawerim bikaribin. Spasiyatet kim ke kesit ke zilan ji Diyarbekirê mêvanê me.